daging wilangan utawi paitungan Sang Prabu sareng rabinidene sampun jadung sampun je asiki ring sejeroning bebaos manut kadipinunasikan ide Sang Prabu wantah jemang marasi doyan madue putra sesane sanedah kating mau tamu dia gina wantah je irike mungguing ipun ginang gumanti pacang manitis utawi mumadi santuk kesuwe mangaling duaning sampun je kasuwen pisan atmanipun ginal punike ngewaspadaya nyalusup ring desu-desu ngamilikin dosa gumanti pacang latiang anak kisani kelintang luwih mau tamu nelebang daging sastra agamu itu malih kemanglu peradnya mangde judados anak agung mak kecutet ngodagang jagat punike sani kaula tiang oleh asmanipun iginal manut ring sejeroning paidepan atmanipun ginal punike mangde nenten je kasepan rika kale pacan matemu utawi mejang kepan duaning sampun je kasuwen pisan yakudan ningali ngewaspadoyan mangde nenten je kasep ring sejeroning patemuan ipune duanipun inget ring pasengkite pasubayune duh pisan ngeri
pasubayuni duke samirin gumanti pacang nutugang nyilaksanu yang griya asramun puniki nyalanin tingkah ala sirabi Mano madi mareang bumi wantah ye puniki makeuleng pamucut pasubayan asmandane sang kekalih singke mawinang manis maneresi kejaga kekalih mangkin sami sampun Nejani lanturang bapu nyari sayang seni bagus si anak bapu sisian bapu ajak mekejang penyerwadian atman ijinal kelawan ijinul punike sugo nyenjani mas kedadu lekan di tanah Hindu lekan dabesik di penegara Mesir lekan dina besik Mano madi lanang Lantukan tinunasi pune mangno perasi dono mikir dadi anak lurus abecik dadi anak muani abecik itu membuat perjalanan manjinal kelawan jinul rita kalen nukis kajaga sini kening bagus isian bapu ajak mekejar nejani lanturang bapu nyari sayang buat pangerwadian atman puni ginul dadi anak muani Kiwale ritat kaleng pun maneresi dados manise maduwe pun reramu dah kating kalintang itu lumalih selacur tune mat esamiku nang yang podo ini selacur reraman kuning saksi maunda kating kelintang perabian
paukan uning ring sejeroning daging-daging satu dia bisa ayo sasaran perjai pisan hidup ngasorang kawisesanipun Isadriku sane wenten ring sejeroning angul sariri waning kalintang sayang pisan reramanipun ring ibu re saheje keisen aden tan jewenten lian wantah itam-tamuing keparabin pianak ipun Yantang bagus ala pisan anyer wadianipun itam-tam ritat kaledados manusia dah kelintang peratnya bagus tan pertandingan walau kadide yang semarin Baga kangamong di darang selawas hidupe irik-iring jagate wantah yetanani nobah antuk melaksana setatu pageh ngelaksananya darmu sani mangkin minekadir ramani pune nuturin pianak ipun wayan tam-tam uduh cening bagus jiwa permanan bapuni tua ibu jani ade nyen buat piteket pitutur bapuni ane katibu marep kapinang dewa pangside ide wong ngaresepang ini aduh bani yang sang guru
bapu dadi dih ban bapu ring sejaroning dewa melaksana de pesan yen dewa gumanti bakal bani ring sang maragu guru rupatu melajah kamu tingkah cening merasi doyan melajah mekene melajah memunyi makemuah idewu melajah melaksana bongan air hati kenana kelaju ya diasun jai dewa subuh nyen madan bisa nawang ring sejeroning daging aksar lagi nyeni dewa nyumbungang raga nyeni dewa jahil bongan kapinang anak suara jelah utawi anak belum sini sumbang kaping awak pesan nyeni dewa sesumar pesan nyeni dewa ngulurin kawisesan li pancindriya nyapu kadiaku pesan tui dewu minek-mineki mekejang ni totonan tuah je pesuling di cangkem cenini uling timunyin cenini temak kesami ane ngarananya bapa belaga cuana jani melakang pesan idewa madi kang buat itekat bapu ini bapu kaliwat belum buinus sing jenawang yen bapu ring sejeroning daging sastra daging tatu kediakitan belogan baku nitu nyenane ngawina sing dia bisa nyen baku bakal nuturin anak ibu dewa apa bu ngaenang dewa apang jelian apang jedemen hidup dini dijaga bisa dewa raga.
bapuni marep kapinang idewe apang ye bisa nyen idewe ngabu padewekan mincerang buat kedarmani punike ring sejeroni abdi anak kejewa ban idewo ngitungin buat kawisesan ye iraja sama inah ye bakal hidup cening tanpa ruang deui bakal nepukin sengsara Prade Bosliu ban idewu memuni inah boliu tu bakal pelih tepukin idewu idewu maswangmu yang jebungan liu dewu bakal langsung yen bener ben dewu ngaraos liu dewu ngelapasi terang yani mungin bapuni melasang pesan dewu nunek-nunekin angon dewu dasar melaksani ning bagus pianak bapu kudu ani madan kedarman daging agamu ini sandang telebah satu pagesan keunteng kedarman punike wantah ye pejalan pemargin anak inu madiring jagate mangesidu manguh rahayu sejarani maurip make pamukuk
ring sejarani matenes mamuni makuni wah melaksane tuah ye kedar manisu nyenani kepagesan kesamet margi walian subuh idewu merasi doyang pesan ngelaksaneangane madan sedarmani itu rumah sakit idewu subuh sido manggih pemargian luwih kelintang mau tamu wah ye buku itu pesan tubuhnya cening bagus idewu kianak bapu apang idewu nawan emak keunteng emak ke dasar sesuluh hidup ini dijaga panggi setate nyeni dewu pageh pubuk senun idewu ne maurip ngerasi tiling ide yang meragu puruse peragayang ide sang yang di side idewu manguk ke dirgoyusan